Ke le dumedisha mo leineng le le matla la morena le mophološi wa rena Jesu Kriste, amen. A re rapele. Mo leineng la tate le la morwa le la moya o mokgethwa, morena le modimo wa rena tate wa morena le mophološi wa rena Jesu Kriste, re sa ya palong ya lentšu la gago morena le modimo. Ke kgopela molodimo ya mokgethwa wa gago papa o theošetše go rena go nna moabi wa lona lentšu la gago morena le modimo wa rena le baamogedi ka moka ba lona. Ke kgopela tšohle tše mo lebitšong le le matla la morena le mophološi wa rena Jesu Kriste, amen. Banešu moreneng, a re ithuteng ka lentšu la modimo leo re le hwetšago pukung ya Jesaya kgaolo ya 54 temana yona re tlo lebelela ya 10 le ya 10 le motšo. Yona belega ka tsela ye disetogo sa ditaba se re kgaogelo ya modimo ga išuthi e belega ka tsela ye re dithaba di ka tloga le meboto e ka tekema. Ge le kgaogelo ya ka yona e ka seke ya go tloga, mekgwarano ya ka ya khutšo e ka seke ya tekema. O rialo morana mogaogedi wa gago, amen. For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you, amen. Baratege moreneng, se ke sontaga sa bobedi mo kgweding ya Agostose, mo kalendareng ya borena ele la morena la bosenyane ka morago ga tšhollo ya molodi moya o mokgethwa. A re thome pele re lebelele seema sa beke yeo re thomilego. Seema sa beke re se hwetša mo go Psalm 145 verse 9. Seema sona se re, morena ke mošetša bohle, kgaogelo ya gagwe e ukametše tšohle tše a di dirilego, amen. Banešu moreneng, le hono re tlo kwa lentšu la moprofeta Isaiah. Re a tseba bana bešo moreneng, morena le modimo wa rena o be a romela baprofeta ba gagwe baneng ba gagwe go ya go ba tsebiša lona lentšu la gagwe, go ya go ba tsebiša seo modimo a ratang gore bana ba gagwe ba se dire, amen. Le hono re kwa molaetša wa Isaiah the prophet, the son of Amos. The prophet, the writer, the statesman, the teacher, the theologian, and the reformer. O re tsebiša molaetša wo tšwago ko go modimo. Modimo o bolela le yena o re sepela o botše bana baka, o ba botše gore kgaogelo ya ka ga išuthi. Ge ya thoma o re tsebiša gore modimo o re dithaba di ka tloga le meboto e ka tekema. Ge le kgaogelo ya ka yona e ka seke ya go tloga. Moprofeta Isaiah modimo ga bolela ka molomo wa gagwe o re botša gore mountains shall depart and the hills shall be removed, but my kindness shall not depart from you. O re botša gore dithaba di ka šuta le meboto e ka tekema. Bana bešo moreneng, ga nna le wena ka mahlo a rena re lebeletše dithaba, ke dilo tše ileng gore di ka seke di a tloga. Ga re lebelela meboto, ke dilo tše ileng gore go thata gore di ka tloga, amen. Moprofeta o bolela gore dilo tše nna le wena re di tlwaetšego, re di tsebago, re di bona ka mahlo, di a fetoga mo pele ga mahlo a rena. Ga dithaba le meboto di tloga mahlong a gago, bana bešo moreneng, ke ge dilo goba sebopego sa bophelo ba gago se fetoga mo pele ga mahlo a gago. You were well yesterday, but today you are not well. You were in a very good relationship, but today things are falling apart. You were well financially previously, but things have fallen apart. Motho yo mongwe le yo mongwe o na le go ikhwetša bophelo ba gagwe bo e se bo a bo tlwaetšego. Dilo tšeo di lebeletšego ka mahlo tšeo go di tlwaetše ga di sa le ka tsela yeo. Ga ke tsebe what situation are you facing right now.
Gana bjale we know gore the world and South Africa it's engulfed ke bolwetši bja corona. I don't know how corona is affecting you. Nkare ke bolela ka tsela ye wa hwetša gore you are positive with this coronavirus. Mo gongwe ngwanesho moreneng go na le yo mo tsebang a le infected or affected ke bona bolwetši bjo. Dilo di a fetoga around nna le wena. Go na le ba bangwe ba kile ba tsena ba ba affected ba lwa gomme ba tšwa modimo a ba fa pholo. Mara e fela batho ba una go le bona, they are still doubtful gore are you really well? Your financial situation was well, but now you have hit rock bottom. You had a wonderful relationship, but your relationship has now hit the rocks. Ube o šoma gabotse mošomong wa gago o na le a well secured job. Gana jwale ka baka la bolwetši bjo bo leng gona, you are now told that you must be retrenched. You were always surrounded by friends, but now you find yourself alone. You were used to going to church every Sunday to praise and worship with your fellow brethren. But gabiale you are told to sit at home. The spiritual support that you used to enjoy is no more. Ba o be go rapela le bona, o opela le bona, ga o sa kgona go opela le bona. Ge o re wa lebelela around you, wa bona gore dithaba di shutile, the hills have been removed. Bophelo bo be go bo tlwaetše ga isa le bona. O ikhwetša o sepela tseleng, you feel alone. Ga o sa kgona, ga o sa na le maatla a gore o ka rapela. Mo nakong e tshwana le ye morena le modimo o tsena ka moprofeta Isaiah o bolela le nna o bolela le wena ka nako ye. I don't know what situations you are facing as we talk. I don't know what trials and tribulations you are going through now. Mara moprofeta Isaiah ki yo o re tlela le mantšu a dikgothatšo. O re mo go nna, o re le mo go wena. O re dithaba di ka tloga le meboto e tekatekema. The situation around you can change. Mara o re morena le modimo wa rena o re mo go rena o re ge ile kgaogelo ya ka yona e ka seke ya go tloga. Ore I will never leave you nor forsake you. Ore mekgwerano ya ka ya khutšo e ka seke ya tekema. Uri yalo morena mogaogedi wa gago. Amen. You might have lost a beloved one. Mara morena le mophološi wa rena Jesu Kriste, modimo ntate, modimo morwa, modimo moya o halalelang, o re romella lentšu le hono, o botša nna le wena gore ngwanešo moreneng, le ga o itlo o le ka lelapeng la gago, o seke wa ipona o kare o na o nnoši, o seke wa bona o kare morena le modimo wa gago o tlogetše, morena le modimo o bolela molaetša le hono o re nka seke ka le tlogela, le ge dithaba di ka tloga le meboto ya tekema, kgaogelo ya ka yona e ka seke ya tloga mo go lena. Kgaogelo ya modimo e santšane na le rena re le go mo bona bolwetši bja COVID-19. morena le modimo wa rena o re re seke ra fela pelo, re tie matla, re dule re rapela ka mehlale ka matšatši, re dula re tseba gore ona le rena ka mehla. La tseba bana bešo moreneng, le ge re tsena ditirelong modimo, ga re thoma re praisa, re worshipa, ge re bolela re kwa mantšu ona a dithorišo ao morena le modimo wa rena a bolelang gore o tlo bana le rena kgwerano ya gagwe e ka seke, kgwerano ya gagwe ya khutšo e ka seke ya tekema. Morena wa rena mogaogedi o rialo ge ya bolela le rena this morning. Isaiah the prophet bana bešo moreneng, le yena ka nako yeo a bego a phela a sa le mo lefaseng le, e be le montho a swana le nna le wena. O kile a sepela tsela ye thata bana bešo moreneng, a tshwere a tiišitše a sepela tsela ya sefapano. Re kwa gore pheletšo ya gagwe bana bešo moreneng ga ya ba pheletšo e monate. Re kwa gore pheletšong ya gagwe lehu la gagwe ba kile ba mo tšea gobane o be a gana ge kgoši Manase
a re ba rapele medingwana yena a ema gore a ka seke a tloga mo tumelong ye a lego mo go yona. Ba kile ba mo tšea bana bešo moreneng, ba mo tshwara ka molekamo, ba tšea mmele wa gagwe ba o saga ka bobedi go fitlhelela a neela moya bana bešo moreneng. That was a terrible death. Ba re nna le wena morena le modimo o sa re neile bophelo, a re tshwareleleng bana bešo moreneng, a re seke ra fela maatla, a re tieng maatla tumelong, re dule re rapela ka mehla le ka matšatši, re fele ge re tsena mathateng, re gopole ona mantšwa a modimo a boletšeng gore the situation around your life can change, mara ga e le kgaogelo ya ka yona e ka seke ya re tloga, mme kgorano ya gagwe ya khutšo e ka seke ya tekema. The covenant ka go romela morwa wa gagwe Jesu Kriste go tla gore shwela, it was not for nothing. Le go tsogeng ga gagwe it was hope for nna le wena bana bešo moreneng. O re ge a feleletša the prophet Isaiah o re yalo morena mogaogedi wa gago, le nna le hono kere bana bešo moreneng o yalo morena mogaogedi wa rena. It doesn't matter what you're facing. It doesn't matter the situation around you. Dula o tseba, dula o itshwareletše o tseba gore morena le modimo wa rena o na le rena. Kgaogelo ya gagwe e ka seke ya tloga, mekgorano ya gagwe ya khutšo e ka seke ya tekema go fitlha bofelong bja bophelo bja rena. Amen. A morena a re hlonolofatletše palo ya lentšu la gagwe a re rapele. Modimo ntate, modimo morwa, modimo moya o halalelang. Papa, re lebogela molaetša wa gago wa lekgono. We are glad to know that o na le rena ka mehla le ka matšatši. We are glad to know that leihlo la gago le re lebeletše. We are glad to know that tsebe ya gago e re theeleditše. E kwa dithapelo tša bana ba gago morena le modimo wa rena ge ba khunama ba boledišana le wena, because you know and you understand our situation. Le bona bolwetše bjo bja corona bo re pallišago go kopana le go roriša re le pelo tee re le kgopolo tee morena le modimo. Pheletšo ya tšohle di tseba ke wena. Re fe maatla, re fe kgotlelelo morena le modimo wa rena. Give us the endurance in the mighty name of Jesus Christ our Lord and personal Savior. We thank you. Amen.